clear tu le ngai thatu te in zawa hin chibai vek ule voini September ni somni le panga kum sang ni le somni pathum thotan ni ani e ole tun tum chu thu tharte thlirin kan ngai thadon nia kum sang ni le somni a Dr. Laltran Puya thatu anupui pi Mary zo than sangi chu additional and district session judge chuan thiam lo chantirin section 302 IPC section noya damchung lung in tang turin remna alo peto ani hem chungchanga hian pi Mary te hi Guwahati High Court a anzual ko zui velia Guwahati High Court Aizawl bench mi pahnih thuna chuan he khesi uluk taka angai to nu in September ni somni le pahnih kumsang ni le somni pathum zirtop ni kan man liam ta ka khan thu chua anron nei ta a an thu chua talan ani danin Dr. Laltran Puya anupui pi Merin atha akut tuara aboral chungchanga hian section 302 IPC section nilovin section 304 part 2 IPC section in remna hi ti chu ani tak jok thu talan ani a heta hian dam chunglung in tang tura remna hi ti toy sakni in kumsom chunglung in tang turin Guwahati High Court Aizawl bench hian thu achu azuita ani ole he tual thina tual thana rap thlak tak nupuiten pasalte an thana chungchang hi kumsang ni le somnia thil thlengkha ani a ahun lain zoram mi puiten makkantia bengkan doa kan si thup to hlom ani kha he tual thana chungchanga hian thutam tak kan hmuna tanga talan ani danin Dr. Laltran Puya hi hliam tuara mu ani a oma hian na taka vi sak ani rang takin trampuina nakal pui ngal ani a hospital panpui ani theitop chuen anun chantuma be ani mek lain Dr. Laltran Puya hi hliam tor anat e mawangin a hliam chu atua chuak zolova abora zuita ani heti mek la hian Dr. Laltran Puya hliam tua le thi suala mu ani la hian anupui pi Mary ro hi chu an bathroom a ankal nana heti anwa mu po hian cigarette alo zuwang wang ni a sei ani boka thenkha chuan heti lai po hian pi Mary hi arui hle ni a an sei baka a then te phe chuan damdoi arui ani an rin hial thu te po an sei bok ani kha hetiang hen Dr. Laltran Puya abora zui tak awangin anupui pi Mary hi manzui ani a thubuai po zialu ani zui ta ani tichuan kan sei tak angin additional and district session judge true Aizawl chuanin pi Mary hi apasal boral na le thina chungchanga hian thiam lo chantirin section 302 IPC section noya hian damchung lung in tang turin atia MLPC Act noya kumnga thlanga chung lung in tang turin remna hi apezui bok ani hetianga district session judge na damchung lung in tang tu le IPC section 302 noya remna apek ta ka wang hian pi Mary te hi Guwahati High Court a hian anzual ko zuita ani a pi Mary ukil chuan Guwahati High Court nena hian section 302 chu nilovin 304 a thlak danglam sak turin ngen na hi athelu ta a angen na chungchang hi tlem zong ta lang ta ila chipchiarin kan ta lang lo tura ngaila atlang pui zor zor in ta lang te ang pi Mary hian apasal Dr. Laltran Puya chunga kut athlaka thinara thlak tak athlen chungchanga hian tumlok le ruah manlok ang renga he tual thanara thlak tak hi thleng ani lo thu asoya pi Mary hian apasal nen hian voitam tak in how ve thin anni thule tin apasal po hian anupui pi Mary laka hian le alen fo thin thu asoya heminia vandonara thlak tak alo thlen tum po hian apasal hi aruya apasal nen hian ain how boile ta a chuta chon pi Mary hi tumlok le ruah manlok ang po chechuak nilovim thin ur phut mai mani in thunu na lo awanga chechuak ta le eng angin nge athil ti chon poi a khoina sat don ti po ngai tu changlawa thin ura cheta thu thil ti ani thu atalanga tin pi Mary hian apasal Dr. Laltran Puya hi tha hrim tum nita sela voi khat chau vit lovin voi ni voi thum voi engmo zat lai avit nge ya arin om thu po asoi lang tel bokani chumai ba ka chuanin pi Mary hianin
tur chung changa po khan fin fiana engma a omlo thu talan ani tel boka hemai ba ka hian talan ani zel danin Dr. Laltran pui hi afapa ina awa mulai po hian a o malodoma still almera hi alodom thu atalang boka heta hian pi meri hian apasal Dr. Laltran pui hi ti hluma thatum tak tak ni sela avinsui ngeya arin om thu po asailang tel bokani chuwang chuan pi meri hian apasal Dr. Laltran pui chunga kuta thak le aboral chungchanga hian tumlok wangrenga tual thana thleng ni haulovin thin ur in thunun zolo mani in sum thelo na awanga cheta thut le tita ani thu hi asailang thung ani heti mek la hian sarkar lam ukil te chuan the top choin an tang ve boka Dr. Laltran pui hi pindan lama a omlain anupui hianin chemte nen hian alu chila kut athak na hi voi khat chau ma ni sela anatok hle a Dr. Laltran pui hi fit nga le inchis riat vel la ya sang ani awangin athapui choin athei topin avitani ti in an sei ve thunga heti mek la hian hretu sang sang te tongkam atangte tin athian te hena pi meri thu seile aim puan atanga alan thei tam taka chuan annu pa inkar hi boina engemo alo ve zau zau thin ni in alanga heta hianin apasal Dr. Laltran pui hian anupui meri laka hian leilen na alo nei photo thin ni in talan ani a chuti mek lai chuan pi meri po hian apasal Dr. Laltran pui chu thatum shim shima hetinga che ani lo thu hi asei bok ani anin nei ma atangin kumnga vel che chu apasal Dr. Laltran pui nen hian lo inzui ve to ani a kumsom pakhat vel bor zet in nein fa pathum an nei to ani a apasal Dr. Laltran pui chu atana himna petu ani thu po asei ve bokani pi meri ukil chuan hemini po hian pi meri le apasal Dr. Laltran pui te po hi an rui ve ve a an thu le hla hi in bat fulovin anin nialta a heta hian vandoi thlak takin tharum thona hi chuak ta in tumlok wang renga tol thana thleng ani lo thu le vandoi thil leu leu in Dr. Laltran pui chuan nun achan ta ani jok thu hi asei bokani ti chuan pi meri ukil hianin he tual thana thinarap thlak tak thleng chungchanga hian sarkar lam hian proof evidence mumal tak an nei lo thu asoi chumai ba ka chuan anin nga na anfa kumgami thu sei chu thurin tlak tak ani lo thu po atalang tel bokani he thinarap thlak tak thleng chungchanga hian pi meri film khulo wang emo an pani ni a film khulo awanga thil thleng nia alan jok thu hi asei boka ama ru manlok le tumlok angrenga tual thana hi thleng ani lo thu asei ni hemai ba ka hian anupui pi meri hian Dr. Laltran pui hi amain ru manlok angin tha tum tak tak ni sela afa te omlo na mun le an mu theilo na mun re deuh hlek lai ate ati thei thu po hi asei bokani he thinarap thlak tak thleng chungchang hi murder ani nge culpable homicide ani sok ti po hi CRPC section 300 IPC section ina asoi o CRPC ti khang kanan soi pala ti pal ani e IPC section ani zoke heta hian rin lu thei ani zokem ti te po thelu ani a hetilaya IPC section ina atalan asaidan kalphunga hi chuan mi tu in emo mi chunga thil avatia chuta chuan mi tu in emo midang avabe thuta avati thinrim chiam awang khan ami be avati thinrim chiam maya khan angai to na film te mangman lo le mani ain thunun thena te lo zo vekin lo beile tin lo ti hlum ta ang sela chutiang chuan ti pal thil thuin anun na la in lo thatta ang ni sela chu murder nilovin culpable homicide ani jok thu atalang bokani heta hian culpable homicide ta hian rin lu thei ani chungchang hi sei ani zui bokani hemai ba ka hian pi meri ukil chuanin ani pi meri hian fa pathum ani to thule pi meri hi afa te pa ber thatu ani awangin thlasom thum le pani zet lungin zela atan tho thu hi asoya chuwang chong kot ngei po hian nau pangte ma kho hi ngai tu tura adu thu po athen bokani heti mek la hian doctor ukil lam chuan voi kha chau Dr. Laltran pui hi in om asela hei wang hian aboral ani atia
aliam nu ma hi azawa athuk boka voi khat chau vi ma ani sela thin puitur khopin ana ani hemi awang hian he hian ti hlum ngei atumani ti achian atibok thu hretu te tongkama tanga alandanin Dr. Laltam pui hi aliam anat ema wangin atlua anu pui pimeri hian trampui ahne in badruma lutin ainkal hana cigarette azuk san bokani ati hei mai ba ka hian sarkar lam ukil chuan merin hemini hianin rong abol ati po hi ama chain asoya afapa po hian anu ina rong abol thu hi asoilo ati ve tlat bokani tunma poin pimer hian apasal laltram puya hi tur manga hrailum alo tum to baka sakor bakche mangin alo vi to thu po asoi bokani hengte atang ringot po hian mer hian apasal hi tha alo tum to shim shimani atibok tin sarkar okil chuan mer hi lekha thiam ve tak ania dan po hre ve tok tak ani thu asoya apasalina bedrooma akolu po hian chemte akenglu thi tipal nilovin tumlok liu ani thu asoya afapange po hian anule pate in hau thom le in buan in sual thom reng a hriat thu asoilo atibokani chemte hi centimeter som le panga aluta centimeter som le pali ahliamani thu asoya voi khat chau ku thlaka vima ni sela hei hian alung azukti cheta ani ati tin appeal tu ina asoi ang hian Dr. Laltram pui hi postmortem result atang point ataksa alcohol mu ani thu finfiana engma awmlo thu asoi ve bokani pi meri hi lekha thiam ani awang le tin dan lampo hriat ve awang hianin ain pona tur azir le ahmun azirin a statement po hi arwa manlok thinani ti in asoi ve bokani tin sarkar ukil hian evidence atanga alandanin pimer hi zule ruilo damdoi khoi thin ani awangin afate enkol tur hian afit tok lovani atibok chuwang chon sarkar ukil lamte hian trial court ina thutluk na alo siam to te hi thlak dang lam tu le khoi dang lam tur a omlove hei hi court po hian kal thlang puiro se ti in annor ve ta thung ani ole seitura tammaya amaro chu tuntuma tan chuan du tok nai taila thamain kan ringa ti chuanin kan seitak angin Guwahati High Court Aizawl bench mi pahni thutna te chuan uluk taka an ngai tu nu in September ni somni le pahni kumsang ni le somni pathum in zertom ni kan man liam tak a khan thutluk na an siam ta a pi meri chu IPC section 302 a thiam lo chanti to mani sela 304 IPC section a hian thiam lo chanti ta in tumlok duanlok ang renga tol thana thleng nilovin shem na hi ape a ti chuan kumsom chung lung in tang tur hian a hrem zuita ani ole thu thar dang toite in kailok tang kan hriat lan thau angin manipura zona thla kan ule naute buena harsanna namelo takan toka Mizoram chunga mi thanem tok takte anron ral tlana tuamhlom na kan thok ve molmol ani kha eti mek lion central sarkar cho Mizoram sarkar ron hriat tirim ral tlan ule naw manipur lama kan u naw te Mizoram chunga lo lut te chu sumle paya tuamhlom thanpui an ni don lo thu a hriat tira heta hem bungrua le tin ele in lama thanpui na pek an ni jok ton thu hriat tirim heta hem Mizoram sarkar Home Department hena hian an mamu angte hriat tir turin atia Mizoram sarkar point rang takin athena a hriat tir zive tabok ani heta hianin kan hriat lan thau angin Manipura zona thlak ule naute buana chungchanga kan chief minister pu Zoram thanga chuan central hena hian cheng vaibel checho cheng noi sang khat hi Manipur zona thlak ule naute ral tlan tuamhlomna turatan hian beisein alodil to ania ama ero chu central sarkar hian sumle pain trampuina pelovin bu fai tel purun le mamo dang te in trampuina hiron pek ani jokdon thu atar langta ani heti mek la hian Mizoram sarkar nge poin Manipura zona thlak ule naute to na le room na te hria in Mizoram chunga kan ule naute anron ral tlan ania atuam hlom na turatan hian Mizoram sarkar sumle pai tangin cheng vai bel chenga zet alo the chuak to a
heng mang te hen Manipur zong na thak ule naural tlante en kol le tuam lom na tho me kani chu ba ka chon Mizoram sarkar na thok tu ten cheng noi somriat le panga chuang zet an tho khom mang te poin en kol na kalpui ani bok thu tarlan ani bok heta hian Home Ministry lam chuanin hetinga Central Sarkarina asum le pai an ngen na teanga pelova hetinga abu fai tele abung ro ang zonga an pe chu India ram chunga ral tlante an chung changa thil thleng voi khat omna le an la hriat ngai lo thu an soi hial mai ni a hian ngai tu na po ati thui ang reng hle maya ni e kan hriat tlan angin tu na hianin ral tlan u le naw hi mi sing khat le sang khat chuang or zoram chunga kan la kola kan la nei me kan ia the top chen tuam hlom na chom dol na kan thok me kani Mizoram sarkar nge point cheng vai bel che som set hemi a hian be sein alodil to ani a ma se hetiang hianin abu fai tel purun kan tiang chima mo sang sang ten trampuina pe kan i jok don thule chung an ma mo te chu Mizoram sarkar hriat tir turin le kha alo pe jok tlat mai kha ani a amak hle maya heta hianin Central Sarkar nge po hianin kan zo na thak ule naw te to na room na hi eng huwa angai lo vem mi ti te ril ro thea chuti mek lai chon kan Mizoram sarkar hian thiam tok lo ti fu tok lo ane mi ti te po ril ru a so na tam tak pianga thei chu ani na mek mai chuti chung chuan tuntuma soi kan du ber jok chu Manipur a zo na thak kan ule naw te to na room na kan ria heta hian Central Sarkar heti taka angoi theite tribal nam tlem jok te nek chep an nia ral thom thapui pui choi nan an ni a motor te bom chi sang sang te ben ni lai pam hetiang hi an din mun ani a chuti mek lai chon heta Mizoram atom hlom na kan lo thoka theitop chuan kan tampui mek lai kar hetinga Central Sarkarina ma alang na te han hria chhohiam Central lama BJP sarkar hi Mizoram mi pui tan mai ni lo zo na tlak tlang tin mun tin ruam tin om te tan hianim enge ani ti hi kan ngai to ahun ning ka ria beng siga kan ngai to hun ning ka ria ani na taka chong keima mi mal ngai dan tak hei ka soi chak Christian tan zo fa te tan BJP hi sakei ai pon la zo kani chuwang chonin ka ti mai mai Mizoram chunga BJP party kan lo la ve te hi ani na taka chonin ram mangai ram thana du chun in ti thonga chuti lai chon karil ru lama hi chon a hei thuk viau ani ti lai kha kan sei ve shrim shrim ni ta sela kan Christian na tiang khop he min nek chepa zo na thak u le naw te to na room na kan ria chu huna chon enge anti asam nen buena lian tak kan nei la khanin eng thil nge min ron ti sak khang jong jong han ngai to hian Mizoram a hi chon BJP hi pakhat ma injiak lut om lo tur hial kan nia hian zo fa pangai chon kai ngai ve deuh hial ani chuwang chuanin theitop chhen hemi kong a hian ma kan lak le kanin ben har te po ahun chove ta viau ni in kan ri ani te chon ni zan lama khan in ka thu thang Manipur lama te po an om le nok noka chuti rualin zo fa te jinga thile hliam te kan om lo ni in alanga chuta chuanin hemi Manipura boina chungchang a hian meitei ho te abik takin mera phai bi ho te an chang khop maya anni ho hi Mizorama MHP kan tiang lam lek lek hi anni mai theya tharum thona lam hi an ngai na khop maya anni ho hian na satakim NGO dang tenen chang kopin Assam rifle te na chok turin thato panchua hemi chungchang a hian an nek chep na sate ma wang hian Assam rifle lam po hian an ning an he tak zet zet ni soyani a ni zan lam akhan in thia chu te po an tum deuh ni soyani heti mek la hemi so fa te lam in thei top chu an dile an ngena wangin an chela chu aluen tumani chon mi puite point an dan don thu te po an soi hial ni in an soi ni hemi kan soi wang hianin Assam rifle te hi an zo na thlak tlang mi te hi an du sakta big ti na ni lova ma se anni hi hetilai buffer zone a hian rem na palai na thoka ti chuanin rem na theina tura tana force anni a kengko tu an angin thathakin an thoka lai takin neutral takin an ti a ma sengin meite chalrang ho hi dam po chethin le silai met puak jok thin an awangte kan sipai te kap thin an awang hian chan le lo thelo china lo thina chu chu meite hoi ator na an ni le si thina chu chu an sethiam lova ti chom bias taka hetila hen angin an puta ani a ti chuanin mi puite Manipur meite hote dim lo taka rong takle hlei luak taka che thin ang te pon an pu chhota ani a
hengan puna tam takte po hi asam rifle lam kan ti te point an ning an heviau ni in alang ve bokani anga po chuni sela hemi buana le har sana hian nam le chia har na hi zo fa te a hring chok mek ni in alanga manipura zo na thak u le naute dulian tong kan ti mi zo tong kan ti thiam lo a koi khat ma hre lo te point mi zo ni na te zo na thak an ni na te anin hre chho mek ni in alanga heya lo mom le ma he buana hian zo fa te tlang tin mun tin ruam tin om tan ra thad om takhi thar chuak mo selati hi kan du thu sam tak me wani a chuwang chuan heian ra thad om taka chu theina tur tan chuan mitin ten ti ma ba kan neya kan om na tlang sang takte po ro niam angai theye in beng niam angai theye chuwang chuanin kan chapo na awanga kan in rem thelo na lo om ta ni pon hemi hi tuklomin in rem na kong kan zo tla tu le ome ole room lian youtube channel te du sakin min thlir saka in zawai chunga kan lo me